muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravugwa indege ikoresha amashanyarazi gusa ikaba yakoze n'urugendo rwayo rwa mbere. Ni mu gihe kandi Arabia Saudite yemereye Donald Trump ingwe zidasanzwe. Iyi ni PBO Entertainment TV. Iyi ndege ni gateki. Indege ya Alia ikoresha amashanyarazi gusa yakozwe na Beta Technologies yakoze urugendo rwa mbere itwaye abagenzi muri Amerika. Yarukoze ku itariki 5 kwezi kwa gatandatu 2025. Iyi ndege yakoze urugendo ruva ku kibuga cy'indege cya East Hampton igwa ku kibuga cy'indege cya JF Kennedy i New York nyuma y'iminota 45. Umuyobozi mukuru wa Beta Technologies Kyle Clark wari umupilote wayo yavuze ko byafashije kugabanya igiciro cy'urugendo binagabanya imyuka ihumanya ikirere n'urusaku rw'indege muri rusange. The Washington Times yanditse ko urugendo iyi ndege yakoze rwari rurimo abantu 5 harimo umupilote n'abagenzi 4. Iyi ndege ikoresha amashanyarazi gusa aho urugendo rw'iminota 45 rwakozwe rukoreshejwe n'amashanyarazi agura amadolari nibura 8. Izi ndege z'amashanyarazi ntabwo zari zahabwa uburenganzira busesuye bwo gutangira gukora ingendo zo mu kirere. Mu gihe iyi ndege yagurukaga ku nshuro yayo ya mbere, ni nacyo gihe ubwami bwa Arabia Saudite bwemereye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingwe 2 zidasanzwe ubwo yagiriraga uruzinduko i Riyadh mu kwezi gushize. Muri uru ruzinduko Trump yari yaherekejwe n'abayobozi batandukanye barimo umuyobozi w'icyanya cya Amerika cyororerwamo inyamaswa zo ku gasozi National Zoology Park Brandy Smith yasobanuye ko ubwo Trump yari muri Arabia Saudite bakomoje ku ngwe. Umukuru w'igihugu yibaza ibibazo byinshi birimo ubunini bw'izi nyamaswa, ibyo zirya n'ubukana bwazo. Izi ngwe bigaragara ko zifite uruhu rw'amabara adafashe cyane nk'izisanzwe, zikaba zirya inyama zikaba nto uzigereranije n'izindi, ndetse bivugwa ko ari nke ku isi kuko byageze aho abantu batekereza ko ziba mu nyandiko no mu bishushanyo gusa, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times. Bikekwa ko ubu bwami bwa Arabia Saudite bworora izi ngwe z'ubu bwoko zirenga gato 200. Ubuyobozi bw'icyanya cy'inyamaswa ku gasozi cya Amerika bwo bwasobanuye ko iziri ku gasozi zitarenga 120. Ingwe nk'izi ziheruka kugaragara ku gasozi muri Arabia Saudite muri 2014, gusa nazo zarapfuye nyuma yo kurya inyama z'ingamiya zari zashyizweho uburozi n'umushumba kugira ngo zitamurira amatungo. Brandy yagaragaje ko ingwe ubwami bwa Arabia Saudite bwemeye guha Amerika zishobora kuzororoka igihugu cyabo kikagira nyinshi. Kugeza ubu ntabwo Amerika iratoranya ingwe yemerewe. Mu gihe umugambi waba wamaze kunozwa neza, hazubakwa ahantu hihariye zizororerwamo, ndetse ngo hari icyizere ko zizagera i Washington mu gihe Trump azaba akiri ku butegetsi. Joseph Maldonado Passage wari ufite icyanya cy'inyamaswa zo ku gasozi muri Oklahoma yatangaje ko mu buzima atarabona ingwe nk'izo zo muri Arabia Saudite, bityo ko Amerika ibaye zitunze byaba ari ibintu by'agahebuzo. Mu magambo ati, ntabwo nigeze nyibona mu buzima busanzwe, ni mu mafoto gusa. Ntekereza ko byaba ari agahebuzo abaye ashyize zimwe mu ngwe ziri gukendera nka ziriya hafi ya White House. Ntabwo nahabaye, sinzi uko Rose Garden ingana, ariko ntekereza ko hakubakwa icyanya gikwiye. Maldonado yagaragaje ko igikomangoma cya Dubai gifite icyanya bwite cy'inyamaswa zo ku gasozi mu gikari, kandi ko Vladimir Putin w'Uburusiya nawe akunda ibisamagwe akanifotozanya n'ibyana byabyo. Abaza ati kubera iki Trump we atazitunga. Muri 2019 Maldonado yakatiwe gufungwa imyaka 21 nyuma yo guhamywa icyaha cyo kugerageza kwica impirimbanyi y'uburenganzira bw'inyamaswa no guhohotera inyamaswa. Yasabye Donald Trump kumufungura, amusezeranya ko azita kuri izi ngwe. Naha nsoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi.
njye mwumvaga nitwa Paul Biri. Amakuru yo nakagaruka. Ciao.